Kabalang Presbyterian kan Chitham, haka arpulai tarik mata ubnai, kalap pulang ya ka Jumble Sales kam Food Fest but Gospel Concert. Kini ka program kolong sipentan da kam taban penwi pisah da kam taki commission jong kabalang. Haka ni program na yo ya ka jing ya diet hit iki jor ki jap, ki sok ki pai, ki jat jing ba mat kam juru ka jing ruai. Na ki samla jong kabalang ki hep kena bat kam juru. Na ka kenhuan jong samla bahun marwen. DC Mary Samsa bagi perlok bat kam juru. Na ka kenhuan Band of Faith. Kepada seorang
ni ka program lawan plido MLA jung ka mulai ubak bra sterwell marbanyang.